uni mi fi ho mi ni wa yo makano sawati asase hwan dia mi asase bi ohini dia ya o kan se asase bi ohini dia na o ya asase na afri mi so nana ne kansa ai asase bi ohini dia na o ya afri mi so e bi sanse e dan mi si osusu o si o ya asase no o jidan so kan afi na ma e basa minisika ini o betwi manso idi o ba ha se di o mu ba house no no o mu nyesika ni de mi ni bi ini o betwi hu manso nana dia wo kan no na ye mi ayoro ho mi nko aso o mu sabre no ofre wo mu no o mu ya round say nana nim say o bodi asam no sa danwa adru mi ti num krasa afi ahwifi ho yema e kan sa na nana o kasa me ni wi kan afi ma si gina nana nanim dia mi kan sese no aka che nana se mi si o mu gidan free mi so dia manu on bekunu mi si da bi mi I was what say ka say o gina nana nanim abo mi charge se o mu gidan free mi sam e dia ma onu a bekunu nana bi sa mi so nana dia we free obetumi adi mi hu aransia obetumi akan se mi kuma nipa mi nya nipa boni ni sa asem na eba e bia wontumi di sa no kore ni fami hu na wo ka sa nya no kore se wo jiere no free mi sam e dia manu a bekunu da bi nana mi ka sa asem no nana mi kan sa no si mi kan se si o mi ka chire ni se asase plotino ne dan no man ton mano sabre me ko fo mu be ka fro o mu sika wa hi ana mi ba to mi japari amanu sa bra o no ani ba bia ni ho mi su mi ba bia ni ho mi re su ni ho bere na ma to mi japari amanu sa sabre mi ko fo mu ba o mu sika wa hi na yen sa na mi kan se ye kromu no ye di asem on se brebu ana kotopu abamu a wo pe a wo betumi akoyen complain o busu mu fie mi nie wo musu nie ahona brebu ni ho anu kore na ba ya juma sana ma kan kire no asu mi ni nu nkomodi na mi kasa o ri bo o cheji enye sa na asem ni tie man kase wo ji floating free mi samu dia mana mbakun na mu ye ni den na mo ma hu se mu ba ji enyan kore mi kan sa ahona na se frère ya hin kwa baako se ne kwa fa police na ba chimi akotu nana mi japari nsu na wo ba chimi atumu mi ni one wo hawo mi sanda hini ma ma bo kwa bebre so o hin fie ho mi japari nti na wo ba chimi atumu o si dia mi kan na kan yi siu nana mati na wonyini ni si nka ni si o wo de ba di adie no o ho ni sinamu ena opegya ni sanse nana asem ya busi asem enye police asem je asem no je police asem no ma ye fi asem na eka ye nipa nwotwe ye ohinfi ho ohini ka ho nipa nkron ye chia mi mienu ye ahinkwaso mienu obi akasa ohinfi ho asamu ba asi yesu uso kira wadwun sa enyina ye ba kira adwun awie sana nana be kasa nana ma obi ankasa inima nana nko na fesi asamu no eso ye ri asamu ohinhwe sa enu na mi hu se bibi afam enu na mi hu se bibi afam o ma kwan ma obi ankasa ohinhwe ho tiefo ne ayofo amutie dwede ye papa so what na sem na see pa ono so make point wa pa the point na clear na ni nyina ne se o chips asase den kan ne dia nana agi asase ne se yensan fa no kura nkotum adom krom so amamre o se so no obi di asem na wa anti ase abetimi akosama na mabosom sansa enti na ye papa akosaman na sia mabosom na onkosaman ye ba didi horo elberu
homeka beverages in se beje betesi jirane naso Ewiase mu kra na wutwa bia enhyewo enti ema no so adigi ho pa obi bese bon appetit ultimate BD style bia Uncle Sam, Dr. Mensa, what Dr. Mensa back clinic na no. Na wono yen what ye adwuma. Hey, oba, say your friend Dr. Wonder. Yo sorry yo, Dr. Wonder. Na sadi ne kura wanya ne we ya. Roni bi o no de bibidro san ya de na. Ne hoto no no. Say oh, you are wonderful doctor. And na ye Dr. Wonder say aka ho. Me se na sen ya me kwo nim na nipa bu ebu fa so. Wakona nimi da bia te se yade bia ni ho ya Dr. Mensa usuro no so yare na wudu Dr. Mensa bonum na Dr. Wonder ho a wo hawo nyina to atwa se wote nkasa o yare a ko Dr. Mensa Herbal Clinic yo dia bibiduro yare de ebinum ntiase besi nne o kotwi oni girize amen prophet kinsi jamfi every na me so the oil on waso bia badwa so power spiritual protection oil edidwuma na edwuma bono bro adwen so also bana beje oil bi na so de kobo ho ban so wa bruchire wa control mu Cote Nigeria South Africa any country wa ohia bambo bia no betan beje oil bi especially obi no me down so e friday bit se case na ibu he di abusuan so obi won so di wa uni pan so ohia sade we bi so de bidware 14 days we di dware do won so mu dware ene nchene abodi ni bi di dware pe yare di kuro na ba bidwan niam Bible mu nsem ene niam tumi wo mu nyakenkan egu so ene de oil aboban na nyame na maso na mji adanse tum za for say wo Ghana ha wo aburuchire wo control mu ne o mamman so a soma obi na wo mara nhyira FM oba ne sabeka bi anase Accra Agauli ho new plan station wo sabeka bi anatechi mai Thomas on sabeka bi anakumasi how the frame number dey go on no me number so dey go screen as a frame e bi op bia meet me post studio bro or Canada or UK or US or Germany any country I will be an over frame ya me am nkura no do sika no bibia kan e bit me ko post any money mu dey op bia e bit me ko post bro me was amene wa ha e ko post studio bro na me wo cream no so and also probably bit ma ko post di abro no so spiritual criminality neti ni nyina wo pe bia won sabit ma kan na Awurade na mo so apawo je ne fa ho die me da wase Awurade nka ho so wati bi na weba o be pe bi dia ko bo ho ban na o ye nhira entra mo bo nsam fa ho je hanan manes ene bi ase yi ho onam fo no manuanom mu abusuan mu unim ne ko so uhia bambo yente bia na betimi ne so fo na kwahia enti uhia attempts ni bia o so betimi wisu na abo ho ban o ye nhira so ne me ye Awurade nka ho. Bye bye. Amen prophet kinsi jamfi every na me so the oil on waso bia badwa so power spiritual protection oil edidwuma na edwuma bono bro adwen so also bana beje oil bi na so de kobo ho ban so wa bruchire wa control mu Cote Nigeria South Africa any country wa ohia bambo bia no betan beje oil bi especially obi no me down so e friday bit se case na ibu he di abusuan so obi won so di wa uni pan so ohia sade we bi so de bidware
ɛyɛ 14 days wodi dware du nso mu dware ɛne nkyene abodi ni wodi dware pɛ yare di kuro nyina ba bedwane ɛyɛ nneɛma bible mu nsɛm ɛne nneɛma tumi wo mu nyakenkan egu so ɛne de oil a boban na nyame nam maso nam di adanse tumi za for sɛ wo Ghana ha wo aburukyire wo akontuo mu ne ɔmanman so a soma obi na wo mmara nhyira FM oba ne sabeka bi anase Accra Agawli ho nuclear station wo sabeka bi anatachi man Thomas on sabeka bi anakumasi ya de frame number ne go ho no me number so go screen as frame e bi opebia metimi post dia bro o Canada or UK or US or Germany any country I will be an over frame ya me am nkura no do sika no bibia kan e betimi post ya ne ma ne mu dia opebia e betimi post bro me wasamene wa ha betimi post dia bro na me wo cream no so wa and also probably bit ma ko post the umbrella no spiritual criminality in it ni nyina wo pebia on sabit market na everade na so proud je ne fa ho die me da wase everade nka ho so wo team na baba obe pebia ko bo ho ban na wo yin shira entra ma wo bonsam fa ho je hana manis and bia say yi ho wonam fo no manuanom mu abusuan mu unim ne ekoso uhia bambo yente bia na betimi so fo na kosia enti uhia attempts ni bia so betimi wisu na abo ho ban wo yin shira so ne me shira everade nka ho. Bye bye. Amen. Prophet can see Jenfi. Everybody na me so the oil they want so be a bedwa so power spiritual protection oil. It did to manage juma bono. Bra adwen so. Also bana beji oil bi. Na so the kobo home by so wa bruchire wa control mu Cote d'Ivoire, Nigeria, South Africa, any country. Awa ohia bambo bia no betan beji oil bi. Especially obi no me down so a Friday bit a case. Na ibu he di abusuan so obi won so di wa uni pa no so ohia sade we bi so di bidware e 14 days udi dware du nso mu dware ene nkyene abodi ni bi udi dware pe yare di kuro nyina ba bidwane e nneema bible mu nsɛm ene nneema tumi wo mu nyakenkan egu so ene de oil a boban na nyame nam maso nam di adanse tumi za for sɛ wo Ghana ha wo aburukyire wo akontuo mu ne ɔmanman so a soma obi na wo mmara nhyira FM oba ne sabeka bi anase Accra Agawli ho nuclear station on sabeka bi anatachi man Thomas on sabeka bi anakumasi ya de frame number ne go ho no me number so go screen as frame e bi opebia metimi post dia bro o Canada or UK or US or Germany any country I will be an over frame ya me am nkura no do sika no bibia kan e betimi post ya ne ma ne mu dia opebia e betimi post bro me wasamene wa ha betimi post dia bro na me wo cream no so wa and also probably betimi post dia bro no spiritual criminality in it ni nyina wo pebia on sabit market na everade na so proud je ne fa ho die me da wase everade nka ho so wo team na baba obe pebia ko bo ho ban na wo yin shira entra ma wo bonsam fa ho je hana manis and bia say yi ho wonam fo no manuanom mu abusuan mu unim ne ekoso uhia bambo yente bia na betimi so fo na kosia enti uhia attempts ni bia so betimi wisu na abo ho ban wo yin shira so ne me shira everade nka ho. Bye bye. Amen. Prophet can see Jenfi. Everybody na me so the oil they want so be a bedwa so power spiritual protection oil. It did to manage juma bono. Bra adwen so. Also bana beji oil bi. Na so the kobo home by so wa bruchire wa control mu Cote d'Ivoire, Nigeria, South Africa, any country. Awa ohia bambo bia no betan beji oil bi. Especially obi no me down so a Friday bit a case. Na ibu he di abusuan so obi won so di wa uni pa no so ohia sade we bi so di bidware e 14 days udi dware du nso mu dware ene nkyene abodi ni bi udi dware pe yare di kuro nyina ba bidwane e nneema bible mu nsɛm ene nneema tumi wo mu nyakenkan egu so ene de oil a boban na nyame nam maso nam di adanse tumi za for sɛ wo Ghana ha wo aburukyire wo akontuo mu ne ɔmanman so a soma obi na wo mmara nhyira FM oba ne sabeka bi anase Accra Agawli ho nuclear station on sabeka bi anatachi man Thomas on sabeka bi anakumasi ya de frame number ne go ho no me number so go screen as frame e bi opebia metimi post dia bro o Canada or UK or US or Germany any country I will be an over frame ya me am nkura no do sika no bibia kan e betimi post ya ne ma ne mu dia opebia e betimi post bro me wasamene wa ha
betuma ko post dia brɛw na me wo cream no so a ɛno so pa bi betuma ko post dia brɛw no so spiritual cream ne si neti ni nyina wo pe bia on sa betuma ka bi na Awurade na so pa wo je ne fa ho die me da wase Awurade nka ho so wo ti bi na wo ba wo pe bi dia ko bo ho ban na wo ye nhyira entra ma wo bonsam fa wo je hana manes ene bia se yi ho wonam fo no manuanom mu abusuani mu unim ne yekoso uhia bambo yente bia na betimi so fo na kosia enti uhia attempts ni bia so betimi wisu na abo ho ban wo ye nhyira so ne me ye Awurade nka ho baba woso edidimu a na baako onwani ba omu okrasi na osan abasire mi say nana na mpese mi sit down or plot no so o nya dia mamu awie basi no so san basi omu kakra na ba kusu asan ba em say omu ba to so miasa mienu pe no ma asire mi asase no ye asire mi asase no ba ku ni onu da onu na ebe asie we so ba mi ho basire mi na mi ma no kwan afi asase no kura eyasa mi baba ko police ni o se oba bi stock kiti obi o kwenan o sase no so papa say da umpre si o mi bae o se umpre dia chi hu free ho didi mu an si mi korai mi baby mi ru manyiri mu amu basre mi asi dan no mu twa breeze epie ba ko mami ho na mi hu se papa say sase ni dia oni ni dia san man ton mawo enye wudia o se ni dia sisi akoram ni na fan se asase no man ton mawo mu papa se na mi si di mawo mu no enye media na mi di ama wo papa dia ahona ama bufo bakakra mi papa bebrebe mi yemamu sem bebre ka se kan nyina abakochi mi toni kanika kro mi ko timo wo kra se baby mi ko fo mu bae na ye papa bebre ma wo fo no sa na ebe to kora yi ade na mi ko fa mi bae a mi ko fa mu bae a asem ni nyana ko engongon ma mi si da ben na mi ton sa se no ma wo da ben ahi fa na mi utra e na ye di anu o ha na wo ho mi oba so oba ben na wo ho mi to sa se no ma wo dansini ebi ni ho edidi mu a me ya juma hinfie ma chiri ho no nti me ya juma hinfie dakru e ko hinfie na ho ni ka chiri mi se o mu a obadi ohene no o mu a ji krata afri o mu dan no ho no mi ko susu mi plotting na mi ko se e ko susu plotting e ko ya ni rafo baku o onuka o mu atwa plotting no okru no onuka ho si da umpre ma ton na sase na ma mi kore e ko etubu sa kaza anya mu no se na ba sase o si asase na ni dia no so enya ni dia no ni busuafo no bae o mu baye bi o mu nyina transi so dia duria mi ba bi aben mi o mu nyina o babi aka mi nko na mi re sanitaria asase media man koran o ma sidan awie mu transi na makana mu nyina mo tiasi mi ana mi kotansa ebegu asase no se asase media man mi korei media ma unu kasa ti hobby mi gu nsano o kasa se asase no matoma no nsa mi gu no enye on ka hwe oti ho na busuafo ni nyina ahia na me to sase no atusu nsa enye wo ma na eto nsa no mi na mi to nsa mi fanse mi ba ni wo mu no ndi ni da sase no ma mi na no echiri ya mi ti anse sase no chichira matoma no mi si asewe dia wo kan nya nkore ahi fa na mi ni utra krata be na edaso ohwa na wo ho mi ton sase no ma wo enya no kore we are so mogri some now mini wo di sesi uni mikro inyina ya ngrofo eye chichira ma ton sase no ma wa enya no kore sanitaria mbedi wo ko busumusu ikana pa me lo ko busu na ma ko complain chese o kasi wasinanim mi ka kire no se asase ne enya ne dia no se ne dia dia wo de ne be ko busonso na me ko samanu uni emi sumi nie
dia asase na ni dia no ye behwe ana ye behu asemu ya mi kan kire no sei no sabre uti ho magun san wie ade na asase ni matoma wo nka unenu nyina ahia mi gun san na wie ade wo anka o si dia wo kana ho ka okay mati edidi ma asemu ko ro hin fi semu ro hin fi no nana no framing sa asemu no ye ba kan sa da no ye di nipa ba ko asem mi dia na ka ho mi no mi se nana se mi ni nipa bia wo ha mi ni busuani bia so okrum ha ma mi da na mi frame mi ran fofo bi na ba ka mi o si da umpre nana mi ni una wo ha tafri ena mani panse mo fuaja eno na edidi ho kakrakra ha ede ne ma kakrakra na otutu real estate eno eye ensase a ewo eye entonso ne aboa so ntemo ba bia police for gina no ya to fesu atwa ho ahia akrakra asase kama kwan de dem bibia kama emperifo na ewo ha bia to asase ne bi ko na koto de wo do kwaro aka chom se nchirafo ena ka chem se meto asase na beto bi bibia kama obeto so na bibia kon kama sabre ye papa aka na sema kosi se ewiase sabe ya nsrew na ye yire wa eno eya ye kro no ni nyina sa ade na ye media na mesrew fa cha me no nko na mom sa wo yire me chinchina nchi se wo jedia ene ano ede papa wasas no so to ne sei ana ede chew ma to ma mi masino ana wo to ne sei ede na unya sabre ya mi to sa sei no sabre wo mu jiska aho e koye tu na mi doye enti unya hu nana amane snap eni snap mienu sabre no Intereska. Okay. It is sabre snap to onion na sikasa na agifiri wasi ho se odi asase de ma no. Ma jisika bia free ne ho se miri masase ba ma no. De tia ne se. Mi kora ya di babu ebo danu sunu. Ahu sika sile du nwotwe. Ena miji free ne ho. Babu no sika na agi. Babu sika. Babu bo dan se so. Dan ahodo makobako se na babu no boy. Babu dan epie ba kupe. Okay. Ti ba kupe. Yo to aso enti o ka se nana e ka se e go for police for crime me. Ba chimi. Ana sinana mu ase da bi. Yenye ne sa asem na ebusuasem. Papa yi anu kire ye se onu na e kofa kore ni nyina ba ye. Ade sa asem no ba e ko police asem twakire. Enti nana no twakire ampa. Sabre ya mi gusun sanu. Mi si mi yi mi sanfra asase nso ma mi nana no mu. Enti onusu ti hobby. Ni ya kasa asem no na kire se ma twi mi ho fa asase no no. Emu o kase ma ton ma no no. Aho na so mi tiesie. Ton na mi ton. Na kire se papa me twasi ya. Na why you say nka ugu asase de so nsa. Na de ama onananom. Nananom ni banum. Say eye wase ne ma eye onana na de ama nananom. Na so ko ba say we say wato asase no. Enti ne ma obufu ya ujai say onfa onemfa ma nananom kra. Da bi say o munyina ati ho. Unyina ati fie ho. O ma si fie kama o muti ho. Onwa kasa gina ho mi gu so nsanse. Mi da hu fasa se ni bio. Mi ba bia ni ho so a abanya tumi akosa asase nso. Oti hobby. Ebo wan ka kire mi se maton asase na ma no. Ni nua abusuafo no nyina ahia. Sana mi gu so nsan. E kire yi na o se maton ma no, kikira maton ma no. E na area sam ko hi fia. Odi sika wuro mu. Na jifri mi sam. Area ma no. Sana sebuti. Papa o ka se mo se o de ko obosum so. Dabi o mi o do asem ko ja abosom dabi ahonu mi kasa no na mi ka na edi ma mi kakra mi si ye krum unu so yanrani mi su mi yanrani ye di asem ma wo won tiesie Roberto akoye mi complain Frontex Roberto Robbie utie abra studio ha
ya bese ye nyanti ase kakra wa obetumi adi nipa no akọ busumusu ko any complain wunie misuminie ma fa na nko efise nye mi nkwa na mi beko mini na beko asem yi nwochi berbebe ti mi ko bo busuafo na mania o ye krum e frɛ no si da enyare obabafi oma na jese papa wanya mfran ko bosu ho da bi enna se se oso ko ba bia nso ayese wo na wo ye no enu no ka from me ni ba bia odi sasem no free na misu mi o haisi misu mi 13 nika emu no na mi hwe mi hu yare senior confo ana asole penifo canon misu mi tini kasa eso still me yo hakra misu mi yare ozo yale ana osusu sa wana ye wo mi re onu na ye mi o yare onipa hu bia una ye mi o akupo na ye ma mi yare o mina mi ntimi sese mpenifo asew ene na ase asema ye ka ko ese asuo tware okwan tware asuo opani ne hwan asuo tware okwan tware asuo opani ne hwan ya bo okwan ro koto asuo no minua pacho bra na mo fa microphone ma no na ye papa no na asem na o ka no ya jon mejina ha na wonte kasa no misrew wa ngona twam o ko angona pension we pensioner kramti angona kasa cheo baba wadaruma o ka so de no be ko bosom no so no amanfo entiase yi papa ti akofa obi a obekire kasa na se de amount bacha wo ese de be ha ebe bua wo se otwi ne duru ba bia se be bua tie fo timpacha wo kana ngona kasem na ye ma ye nwe enchire ase yo Evelia. Anya zore nye kple tunya dumi aba madranyi gbani me banya madrini inya fa yifiapo mo glo neba mi ada anroma no drunya na wa mo senya gomo na kwe wala kpavema atave asabama de trompe eyehi enyehi na ma drama na o ka da o se na se on se waton asase amam ena omunso so mama mre no se obi di asem to so anase oni obi wa asem na se onti ase a obetumi akwa akosama nipa no maraku gaka nyama va sabe o okay but wankwanko sama na ordinary kan de o me kan ma no ne kan okay enso ma va sabe o okay ale o furam na mu ya ewe ba ma fa tsunya na fuma fofo obusia pani na se osese ni no musi ha na ntina ma ode asem no kokoma o mabusia pani ni mami su busia pani okay efre o ma usu umuma na asem ku kon hosa tese munya sisi asem no efie di na ebeko eko sisi o se o mu ko fie no enti okay Robbie ya da se panti ordinano ne kae ne mu wanfa anko na bia yo ya da se pa okay yena bema Robert ena otene kano waba be chechiri mu ama yenya adwenche ne yi opani aba ewiase ho ye akafo e ka se mi se enam a yenwe ne emfiese nche ade a wonye no atena ado anoko kan sebe ade ro wonye ade ti na akoka se me do be ko bosom so wo bra wo so wonye o kan na sa ye dey papa misusu ne se me kan sa o be kan kore se am passa se no ma ton o ton free me chan me di huna ni bisa me kan sa o be sro kan kore wo ana di huna no hunai dabi ai huna on kan kore no nti na ke se anya juma ma fa na koso na de tina kawan fa kwan foforo so sezei oruna sem ogina so bo kwa adu nyina ne se
wonya ka se wode ne ko wonim se ewiase ho ye one ma bi wo ho a papa se ehye wadwim no wanya mfiri wadwim de ha bebrɛw yɛmfa de se na mo wadamfo bi ono ne gidie ne se onya malaria no ɔre pala yare de bɛkɔ eti abre bia o ya no afrem kofi nkoto pala mre no makoto dakrom ko na msa kwa mebiti no meto APC ne no so da ho ni bi because na mentia se de bia o re pala o se na yiko and am to APC na bubu mu tibidu anam de man se o mene ye ampade yare no ko because me ka chance e pala eti wanye gidi o pala no amu se wo de APC kura ma no an yare timi ko na ka chance pala enti se asembi ho na papa odo anu koka na edani pana dwirim se bia waka eti o chana sem kotu ni pano a obokọ adunu a ebi ayare kura no obi ni ba bia frewo eso nam se odo anu akoka se meyo senti so ho okay bibi ya na ode be hye ode hye won so a otoa so kire obi a se wo ka ne nifa ho a otoa so kire obi a e adanse sampa wo kan na wo kan sa ye dei o se bi de hunahuna no ahunahuna se ye do obi ko bosom so fine akọ akwa bi ono na oyilo to ye krom sa na ode anto hunahuna sa se da kuda mitie na nam se akwa no ye guy opo nam so wo ye guy papa what be your number was number amount to hume akwa di anto aboru hudua se on kasa anto ankumi o was anto hume what the bt ye na dodo fisa akwa no be manso ngu anto anya no se wo de fanchen anto hume Obaka so se anto ankume wase anto amehu no eyensampi papa wada roma obake to ane me no kasasem papa Ewiase mpani sesebe abo friend primary owua na hwe mai na primary nkosu abobo a na hwe mai sabe enamoso na obi fra asase so a emmoa we akoye hunhum asemme mitimi nkase eyewa ebia na yenu ebe mekura wafum bi a onnim ene ni para fa chiri yes bi nso ayagre na woro onfa nko ba bi obenya no aduro ene ohun se obi na ye na di ka aka se madam fa no pepara go to APC man ko yi se bibia be hye wase mu se wo na aye no sa adwene woni timo se mfiri timo be den se ne yare mbo betimi akọ efse wanya adwen ohu ne yefo no for baako ya tokas fra bruchira brenza de ba na adwen se be yi na ye no etu de kar ba no de amaspe no matwie di no masɛ no won de be yi na ye no aso be ye bi obi afie papa wadaruma so nim hu bibia ana se wakoye bibi ewo aso akira be ba chaw maye hunu ba chaw papa mi jimi hu di se na fa na ko ba bia se omukunu daabe na de ko ba bi so onyale daabe fa na ko ba bia daabe papa ba chaw okwa sorry ni ko sorry ene ma sorry ba no ye nyina nkwa sorry o ba me de ma hwe ase edi wu nti na ma me nko yese bibia minua epenisi edinsi e kaka itrim onye bibia afumo bia ebe ko kofa yi ne di abreo Davida mansu ha me bai mini obi kura nkuntokwa krada mini obi nkuntokwa da o anu kura de nhyɛ da ha dwene sa ebise aboa bi efra na ponche be ma no wono obi nkuntokwa da aso ne ho ahi pa woni ne ntia de ho ahi ne hwa ebisa ponche obedi emfie nan no na ne hwa di mfie nwotwe ti aponche ba kura ne hwa so ne nimu
etibia obi pena kunu na kasa asa ponje we ne boss wa hwe ne hwe obonto etipani se aponche sabi obenya mane ne firi ne hwa ebia bibi wo hwa wa ya enya wo no aheda sa wo yewu na so obi afa ho tai enso ana mu yimu nam no mo anko hyebo se bia enya bibia na na ebema bi kra eti sabre wa preso akra so apreso se ye hwehwem ne yanso ye hwe ba bi free buy akra pacho wo so apreso se ye hwehwem ne ye hwe ba bi free buy se akra eno enso epa ho a pacho asase no o de ma wo nananom anase ntiase na enya adwuma nti unya mfa ma wo no ni di ma wo mu agusunsa ni to me GBO ene ai asew se na akreka sabe wiase emperifo se so bi chia kwada ne maame anan papa na jesu manu klaro ni anno bozo kwaku na ho te se ne maso kwaku ne ho ye enti yamfa ne se sabe oba wase de asase che o ma se no de ache wa na fe ade na ne etwe ho manso yo papa se medika kasambi se asemu abai se me se metwa kontopo ba kokora mu kora me bre me nyankopon enya kontopo na metwa da se papa yi esuma ne yire abagiska wa me hori to fie ne maame me twa kontopo da bible ko fo ho yam bisano se ampa se papa esuma ne yire ma na abagiska na ampa yam bisano na ni etoso mienu ansa na samu ibai mamfa mina nsi ahimfie se me dia asase samu kwa ahimfie wonna ya odi kan dia samu no ko ahimfie na ya fremi ye ka sam busiafo be ka sam no wie no papa ya agi atum se me kura me se o mu ko gina baaye no busiafo hye ye ko gina baaye no papa se wodi asase no be chani nananom obra edan na otomami asase no nka ho na me ka che me ofa se da bi sasam we de media menti bi mpene sam da se wo ato ade amame abesa agya afri me nsam asa agye ehu sika o me manu mo ho me so me di ade ma me ma me pe na am frigi na ba be kasa nti o me frigi na ba kasa asam no na me di sasam we tu dwan da papa se da bi ye nka asam sa me so me busi afon ko gina na e ko gina ba e me ofa ka me se da bi na ofa se osra mi ada so se dan na otoma mi asase nka hunti odi be man nana no dia odi me mpene so sika mbaji kura sika obaji no busi afa bua nkora no na wo mu atua am so ya mami wa producer fa ya mami beta na ebisa se no krese waji sika onasi wa komande ku na mami ka tiefo sa papa we wa ben pa enu na odi bedwa so nyina eno ba wa demfua wonya bi na no ma atimi boaye ni na se oho ehihyewo oti ya wo bra ojonso na ntumi maye anajojonso bebre ansa na de ache ojonso atim se sufita bi de akire wojonso wa nkasa utim se emu eye wo ya na eduru ba bi mpo a wo ya wajonso obajonso tatatata no ase wo sa ena asemo wojonso aduru bi a wa ya ase ama prostate no atumi ayekese dura wo hia aye ven capsules ebetu ase ven capsules ven capsules I don't know sa ero de mema dia ba we aye pakum sa na abo kwakuo sun so pakum wo hwe ne yire sa to pakum ero ya dura ba ma wonya bia wa emre ompem sabuntimi mre nyina so ye ujamu ntata na low sperm count nya beko pakum no ozi mi bomini o wo padudu to aero clinic na so ekuma se alaba abo station baba ne wo kan nyina kwa abontere aha ye ne yire nwi wa ha baba wa we sa from rent be o yire betra wo sa ne berry edi kafra wa alaba abo station Yaris Coast Cafe in the DNV and cry Adenta Pantan Junction Air Brusara KTV Woman M1 0244183230 0244183230
and 0248885040 0248885040 na ono ma twen komo agbave mona soap and mona cream ye de abedwa so tibisa na wede ne nya fe enwini befu yie pa honam kanka nyina beko no ba odi nkuni bi ye wa hatan mu abua pa ememu ye deche mema ne ba ne aka ho sada and agbave fever malaria achu asie betun tentem agbave tonic eno any adra okwa fichie no ayase ye oya anase brano entumi mayi koko hawo mojawe wo so mojaro benya kokori bi pa na aboa pa me die afurisa ne yiye woni paduanum agbave bam fatwitwi na ho ebeto agbave yaso ye ho ba ho diabetes na ho hypertension yemkro typhoid and so woni paduan ni koko ne hawo prostate sabi bema onyemo kadwo sabio ekosa uturumu no ekatwom na obema no pobegire mu no ye na mframa fa honfo na obema na sinitrase for ichire mu aso stroke mpa ye be sama general consultation obabra behu ye no bekasa medical lab ho scan betwa bibia na ahwe na fisio amani pedua na daso oba betre okwan fa so didie na skabia de beba obi anso benya no aduro ye adwuma 24/7 ye di hwede chabe ye ni afofida da bia e friend ne agbebe for adwuma agbebe heba hospital yo adakoja ache for asaso ne de kwa mo hemfie de hwe ewo ejuso ene nkran kwante pono so enkran ana akra so utum last stop ene ofre 0550677681 0550677681 and 02456955256 02456955256 now only atwem komo test tomato mess make am form oba pebia wonya bi na de huru nkwadu mu a abomu na wo ye titi so de jollof e man kura ask for more jollof and penfo nyina more jollof na te so mo feel jollof no ama wo mo frɛ ebio mame akontabuo de obebu na bebu na tende mum so de taste tomato mix ya duan de wutimi mu na ten fi se ede na hodin wom pebito fa wa duane taste tomato mix was a strength comes from within ahoden no ewom papa better leba center me do duro ho ni nyina se ye papa kwaku da ko sofo kwaku da ko no de better mixture abadwa so na dwuma die ni o malaria tiwa ma ni padua no mu aye mre papa sada na GPC mixture and the capsules ebeboa amene padua na mu yo ya odwunso yie ana enka aba ho oba ni nyina tu ase kra ama wanka so afle dro we mi anka samdi ho danse ebra na mbo adadam memre de bia oba na mejibi na makononom na me pipe no mu ada ho eye o mema sem yie pa na matimi di agoa e ho mpaso pa so pedudu atu akanji heba ubenya bi emrum ubenya bi Fredmans ke was smart heba boase friend 02013 24832 0201324832 and 0244 939193 0244 939193 wow ma kwada no foi ene wo so a onye menum bi wate we register general department so bia mra be register aduma potre farm and now we be register wawa de ko register estate na sisi ko register wa kwaje ba abaye adoption ko register bibia ya register ye bia ko na ko register nya sa afere ko awie yes ka bejo ahwantimi ntua ye de credo beto wa yi pon ye ba so ani aprosifo akinta wanfo a ye tri omo train ene beba wo ye rofo ya sa bro aguso boba so be ko tua to na bibia ko nkai property ajapade no de obetua ka eno etoro for 25 cities and companies is 50 cities pe mesra one tua bedo panity ye beto a mercy obebo ahe eno 400 Ghana na just waboka etimi tua ebebre bomade se wan kasa be koya sue ho no akotua emo bi mfa tetefo mfro se ye mobile money man fantua ai ko na kotua anasa de besrain or www.rjdservices.com and www.rgd.gov
aro.ghana na bibia atumi akonkai aro no de eka da bia ambassador because ye katrema no enye fast sa aka for the aro ne air enye kura ya ar bla 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 kwaju ene bla bla Dr. Mensa ba clinic me do aduru ho wasi stroke no fabra obesa hepatitis B na ha diabetes sabe awo ho nsem ye be ma wa mrempemu enya wa anuane edie ni nyewu ena nyini nso ka ho me ofa chami techika na se bo se be ma bia sabe ohwa no ko tente sorry makakotie momfa nchame ohwa no be ma tente ye pa na jeza oda bi dare no omunyina esi obu na nya dwonso ne gu cha so eso kokokoko ayeka me so bo modern se odwa be che Dr. Mensa so okube na onsuo kube nsuo na wamu aduro bi aka ho ne o memena na ejai sukumde matemate enya aseketwa koko betu na fibroid enso asibetu your services ni bi ni o fia fatete from free number no ye beba be hwew ya wo ultrasound scan ho lab ho ena fisu enso ho yankura bataro doso na okọ eye kaso a ya ni nsani a SHS ni me Medina enzongo e o man from abrosan mkofodua eye nankwase dada num sana sunyan yene municipal hospital ne dia nwe takrade yene sekadi kali seko ene dia nwe takwa yene Dr. Forcing ene dia nwe se uduna se main market yebe Adom Cold Store ya adwuma free juada ekopem juada beseba clinic Dr. Mensa so ya fi ona efasa abasubono ede esi ne bo Franco Trading Enterprise was home of quality phones and computers. Him fear power computer papa any phones war I don't know. Ninja say a phone a do na pe computer ana na pimprade for the team. Phones be the Samsung, Nokia, Itel, Air Techno, Infinix, Huawei, Alcatel, X Tiger, Apple. Ni akika ka hunyina ka ho ko na go pebito. Television so TV Synex ebi ho na Skywest Asano TV ni ekeka ka ho e wa ho de nani efe every brand bi ni hard drives Transit Toshiba Seagate memory cards pen drives smartwatches car chargers phone chargers and all type of phone cases phone protectors and power banks cables and Wi-Fi modern Bluetooth ni nyina bi o na fa dum abehia baby a adum babu baza abrosanum ye wajaba house in Chenwa adum ofri ye ho na ko YFM office adum ye ne Mecom edie ne hwe na adum ye ne Prudential Bank edie ne hwe adum ye ne Kofo Clinic edie ne obeto ade ho no ndu ekopim no mienu e chewa chede t-shirt nyina aka on frɛ 0245316969 0245316969 na 0560684147 0560684147 and 0501538602 0501538602 we na dom pharmacy atiefo muntie adro we ene nsem wade nam yepa na fa XV capsules ano ye ma ene memadro o Johnson na te sesabio Johnson tumi maye wanya enamu eyade ya numbi sada ena obemu wotenka se how ntinda utimi tinsa na sabio emu abrebre ko na sabe how utim sabem pebinom na napa bitase ne capsules so bebo apa ma immune system na buildie na akwatia infection and blood pressure and sadia edi peduano ma na fa lady clean eno oba unya bisa na de horo ase na wanom na fa XV na ka ho eni chai oso depa enya sanketwa wade ne timi so tan te sa mante ba fa something no enya sanketwa pebi na mo wodo horo asesa na ama why clean and perfect oko pharmacy ana ba so bia benya bi KNG heba emrom dani heba Stanford Men's K na B heba elf mesa taxi rank ana taxi station fred 0268 229 862 0268 229 862 ana 0240 981-592 0240-981-590 na oni ye atwetwe enkomo sabre ye ko na ye ne ye maame akotwetwe enkomo
Chale ginger leke. Chale enwa ni enim. Yense samu da. Beto. The much awaited league in the world is back. The English Premier League. Your number one account radio. Yaso ko ba go yi scanner. Aha, me ko 2 minutes. Domo. Kasa bonga. Osi ye mwe. O ko sika ni mako ni. Me ko ma me yiri. Where is that? Aha. O de anya me be fie wa. Bonia, nina minye biem. Unya mi asemunti, ene biem asachiro. Yesu benti, muma yasachiro. Bonia, nina minye biem. Yemwanda bobo, fisate mo maenyo minye. Bonia, nina minye biem. Bonia, nina minye biem. Unya mi asemunti, ene biem asachiro. Mama misaso ina niye masacho Yesu bati miye masacho Ibineja bibio Emofotiko yeah So kwa jami dia de okronfo tachi amwa panto obi asachira wansa chirada Hey, talk. Bonnie, I sent back and for bone there. I got my way. I saw for so come on some dipia. Yes, to Betty. Mama, yes, I join me. Sakrao. Ya, Ewiase kwa wie you. Fa ho ma urade na urade mfa onye bibi wate. Bonnie, I sent back and for bone there. I'm concerned. I saw for so come on some dipia. Yes, to Mama, yes, I join. Bonnie, and I mean, yes, to Betty, me, Masacho, my kele. Bonnie, and I mean, yes, Bonnie, and I mean, yes, when I mean, I samunti, and I did Masacho. Mama, Miss Alpha, and I mean, yes, Masacho. Yes, to Betty, me, Masacho. Bonnie, and I mean, yes. Such I agree. Bible see. And how many people are so being waiting at the moon. If you never used to go back to that, as a yes, my wood, and the home of Lulu. Yes, such I agree. The boy in the Massachro. The money in the Massachro. Concern in the Massachro. Tokapeni nede masachura. Tokapeni nede masachura. Yesuba, Yesuba. Yamime, Monia, Namiye biye. Yende santikeo, tisate mwana manyo mimye. Monia, Namiye biye. Monia, Namiye biye. Unyame asemunti, nede masachura. Mama misaso. Yes, I try again. I'm a prophet can see Jenfi. Every time I saw the oil on was so be a bedjas a power spiritual protection oil. I did to manage my bono a bride so. Also Banabeji oil be now so the cobo home by so what bridge what control Cote d'Ivoire, Nigeria, South Africa, any country wa uhia bambo bia no betan beji oil be especially will be a no me down so a Friday bit a case na ibu he die busuan so obi won so di wa uni pan so uhia sade we be so the big dware 14 days we di dware we won so mu dware ene nchene abodi ni we di dware pe yare di kro di na ba be dwane e nema Bible mu nsem
ɛne nneɛma tumi wɔ mu nya kenkan egu so ɛne de oil yi a boban na nyame nam maso nam gye adanse tumi za for sɛ wo Ghana ha wo aburukyire wo akontuo mu ne ɔmanman so a soma obi na wo mmara nhyira FM oba ne sabeka bi anase Accra Agawuli hɔ ne Oakland station won sabeka bi anatachi man Thomas on sabeka bi anakumasi ya de frame number ne go ho no me number so go screen as frame ebi a opebia metimi post studio bro wo Canada or UK or US or Germany, any country I will be an over premier. Me and Crano do Sika no be a come a bit more post to any money would be open be a bit more post to bro. Me was a many waha with my post to the bro, and I'm your criminals and also probably bit more post to the bro and also spiritual criminals in the tea. Nina open be on sabit market. Na Radin am so power Jennifer Hodi. Me da wase Radin kan so team na baba. Obe pebi dia kobo ho ban na oyin shira. Entra mo bon sam fa wonje hana manis. Ene bi ase yi ho wonam fo no manu anom. They o see what ton that man says enyan kurisa. Asam sabi asam wo ho a yenka yakupo osuru. No no so ti abufo. Ya da ya maami ase. Oronso abeyi se enyan kure e bambu sika. Na emum enye eye edan sika yada sepa Amazing Training Foundation aso yada do adre ni nyina se Amazing Training Foundation a registered company ya register mo aban eni wo mo na omo eye ultra modern biogester and 3D epoxy floor tiles pastries detergent and certificates the manual yede bema wo obra wasua enema nyina wie wakotredi nyina wie na bibia tumi akonka programs a yede brem no we biofresh digester toilet yebe chiro kwa be faso ma baby o chira fem ha akono se omo atwane tia bafu bi o mbetu ne haska omje enyiska keto bafu pa ebe se dem ha mienu so sisi anayema omo be kuma bi ayede anwana hye bafu no ma se masa obretwem kama pa 3D epoxy yebe ma dem pumpo abeda ho wodo na esi so beka se po enso na design pa wallpaper installation any bar soap it is a key soap the type would be cake soap also it is BF alata shower gel liquid soap washing powder obolo soap brown sugar and any keka ka ho na jumai ni nyina obesu nyina 220 Ghana cedis fra 0244 879355 0244 879355 sala de becho meet pa second program the first program no 220 and a second program so ne bo no da form ko 120 what me anko first ni bi abetimi anko second program no enso becho meat pie spring rolls cake making deco chocolate bread banana bread shortbread chips bar soup cake soup it is a BF alata shower gel liquid soap washing powder obolo soap brown sugar and egika ka hunyina and 120 Ghana for 0244 85 81 10 naji munchire mu bia adwumadie ebeba so October November November mu adwumadie eba so 8 and 9 November am se fiade be na otwe ene memeda be na otwe adwumadie eba so Konongo Methodist Church ya ben kwantanan Konongo Methodist Church adwumadie eba so bomade se odohu ebehemu no so anopa na yefrase kopim no 9 wo register ebema manu ebema t-shirt na ama certificate zo aka ho na what we dey dijuma Amazing Training Foundation number is 0244 879355 0244 879355 na 0244 85 8110 0244 85 8110 na wabuku reservation any other here say ubi say bia no ubi say Angels Domino International Church Prophet Joseph Mensa na so yam do adre what is afo Bible shemu ene dijuma akwaparo kwafo no what the oil Psalm 91 ene 23 abadwa so a wo asu fi a waresem yare ahodo boniye ni nyina forichem na obebo apa oil no pebi ato Psalm 91 a protection and 23 no a favor benya bia to Israel FM security point central
Market, main gate barriers of Maminu Preacher Obenabi. From Mr. Nim Ono Air Committee Chairman. As of Market ready here, Master Red no. One opportunity bank there and here was for Angel Domino Church. I will activate him Tabu Massey. Also, Ubenyab German Frankfurt, Mr. Peter Ose Mensa 06965609683 06965609683 Ubenyabi Ewiase so Virginia Mr. Rich and so 571 3981 958 571 3981 958 Kinkrai Amasamani Dijuma every hour that ecopi memeda na banko ko Trado Salvation School eno kwesiada na etibeti Mase Bola Junction tabum na onso abaho edwada ene ebrada fa Prophet Joseph Mensa number 0554 477959 0554 477959 and 0554 604122 0504 604122 Lady Enso Ewa Lending Enso 0795-197-7855 0795-197-7855 and Azeki Abuate also for boot or air barrister air queer friend Gent and also 003-2468-153-771 003-2468-153-771 now what to me and no Adi Enkomo, where Ajas Company Limited, almost all the 5 qualities products, Abejaso, Ajas Cheku, Power, and Obabua, your Funumu, how a womb be a subset, Nadua, a woman. Toxics, a bay toxics in Ephraim, na Amahuato, poison, all the Pedianmu, a bay in Ephraim, Amahuato, Sana Ajas GS capsules, I know Abuha Emma Jones for some eco yepa, Ajas Gamon Heba Mesa, and your full supplement, Onya Bia, nutritional Veruna, Omun, a dorsal pa, Babua, Amani Pediana, Etumania, Wadi, Ajas CMP capsules, the donor friend, so me pay. I don't so pa ama bema otwa watimi dia wuram na abubu ne ma pempam ne ma sabia hehe ne mem ama ne ma ekma pa enu ya de wim pebina mo I just eba and so the sasa then pedia eho ato wadwonku ena yo ya sabi waposo anase shoulders wabati ena yo ya na the sasa udayi pa o pedudu atu ani nyina so obefre 0277 007-001 0277-007-001 let's say bibia akoye Japa Roofing free quicker Japa Enterprise ye de abaso bia betobi na utobi bebo apa roofing awunya bebo o record down so bibia be kama your long span sheet, long span IBL starter sheet, your alozinc, galvanized, aerotiles, senior will be. Sana Pese Major Pempim, and as a major night Emma. A baby Jadana, I'm Najah Chebin party, said Jericho Fesu. But what is that? I saw for now Musisi structures, no. Babania building Biamo, say Biade, Anana de Ebeamo. Your security door, special tiling. Mom totals, Papa Pada, own chances will Likia Joneswa. Cholubia cano about near be Jones or between baby Likrina Ediamo. Japa Roofing 25 years, 30 years. Near chance and Yahweh. Japa Roofing Eurotas also 50 to 40 to 50 years. Na in Fedi. 5% discount will come here. Obawa Yabema consultation free. Technical advice free. Estimate Obabe free. Now Tony Mana Yamauka Kumasi ya within Kumasi. Na Odia Kwamo yo Pankrono Kwana Tafo Pankrono road Kwana Odeko Bremai washing bin no Honia Benpa Ana Kudia Junction for 0504-888830 0504-888830 and 0271 322 152 0271 322 152 Japa Roofing and Quicker Enterprise, the best roofing house. Power specials ever clinic yama mi akusu edua ya ne ofia hanyagro. Ninya so de nupa bedwas so
Well, last top our herbal medicine treatment and no nina say hepatitis B, typhoid, crow, queen, how a woman some diabetes, why embrempem, nina, a wa, bomber so benyabi, sana massage fisu, nina was your herbal powder minister Bebuapa, I'm a new bistarano, na aquatia infections, na many pedionania hoarding a triabobra, cough care by Mr. Wardrobe, unubia one obon air dry, and one cough, nina beko, jirka member drubema to nebuai, na emo moses munya day. Na ya bomrane pass eja epiato edu amalamex and tonic ebebo ama malaria na ko na moja tumi de frusane ye moja we be fru so yo kumasi fe yase ele crude and just bro flint station there here and can do me born again ya be do me Ghana commercial bank ne ho no fra 0244 544422 0244544422 and 0200383831 0200383831 KNG Fox FM Ubenyabi and Fred Mays or Kanshi Drug Nina Ubenyabi Kennedy Digita Mdrodro Sebra Betonepa. What the about TV at 2 inches and 600 Ghana, 40 inches 899, 43 inches 1099 in Abijabi. Sada and the war a demo near money at the bot them this is a demo Yanikaya Kono. Nina you'll be your air brand new laptops, your air conditioned deep freezers, microwaves, and your kaka home. But what is our Belgium controller, Jenna Waketua for Brian Trans affordability besu, not flexible payment. Yaya Monsa be Tia and Yamania. Kanwenya Japan, the first floor, Air Family Plaza building. And I said, Odwani Chim, Air Patasia, your Patasi Main Street, Police Depot, Beompa, or Atom House, no frame 0244 385128, 0244 385128, now 020765 3031, 0207 653031. Not only you call Nyabia Heba Santa, Winyabia Babuapa, Ababia to Mia Konkai, Nyabia, any pedia, Unyabia Babu, now also what you are doing, Nabia to Mia Konkai, Nyabia Heba Santa, a group malaria do that. Dia baba body pebinemo oko wholesale bia benya to across the nation and abet we are for 055858 0558565890 0558565890 and 0270 417669 0270 417669. Now near the come Beja is a drink one be humechem. Beja Nintia answer papa say a quite bretum ya coach and ya and your day Beja and your day a coca crapsum say bear red pediamo. A baboy may ye pa oko marketer stand tall and sa can you good enough if you say Beja is a drink a come up. One and adia a juanumu and a hangover be also intervention. Mesonuma Ewiase Mu Nsem Beja is a drink and a Beja bitters HB at Yantoma about time, no more Colorado for. And I say, near Onion Vijadungochi. Sabre Medo Echo, na Yako Nesben, Aswe, and Nesben, NS comes and Akofas no Abba and Quadabanum, Omonia Fibidu Conisu, Naped for Ari Reno, Nature says so very Pedrina a 2 Ama Huato. They said Momoso Benyabi, not one Okwa, Casaoto Nesbe, Cotadrubia Namfa, M. Cry, Momoso Bepebi, na Ebebo Yipa. Sabre, Ewiase Mu, where Charlie Gingerly call us a bed 2. I sabia dia ba no eye kakadro ene wo ne atadwenom ne dia frafra ene tadwe na fe kakadro nipa ni nyansa pebina no mpa eye dro abebo apa na amwo petate amwo tumi adidi sa na bebo mamri mu adaho and sapa amode de on fanya hwe on paso ye we are doing on paso pa but what so benya challenge jalika our drinking bars across the nation chalika ubenya bi Camps Malt Beverages Limited yawo the hiso yabe atonsu ramsaya ubetumi afra 0246 599678 0246 599678 na oni atwen komo we Charistic Ventures. Nina said the Zahara Mr. Zahara G. Capsules and Zahara Capsules. Abejaso. Na sani esinom nuni. Zahara Mr. Zahara G. Capsules unya bia Ewiase Felix gonorrhea any candida. Candidiasis also etu asia kra. Nina said
wonya bi oba bema obanom nsansan na agu odi nyina beko sabe niam bi efiri wase ba enye wo ba ana bema adwonso na nsu fita de akire beko eboa ema wonya hoden wo wase na ohunamo ya na ekekawo ni nyina tu aso oba wonya menstrual period bra okwa fichire betu ni nyina ase Zahara Mr no eno so adwuma eni na oduma na wanum ene Zahara chi capsules na ba 3 capsules of Zahara Mr and 2 capsules of Zahara G anopa and enumere Debia Ebebo Zahara man capsules. Also Bema Yabidum power so bezo ho yede na ejai. So gina so ani open do to 0246 34 8334 0246 348334 na 0245 191807 0245 191807 na onomo adi nkomo waya konfo ye bi agi asara na na wota ose brafa ho gina bra obebo apa ehunhum nsem akwantuo sem woda na so da ebone yekeka ka woni nyina fabra na omo ene so awakodi no agyaman so yi asenya agro agi asara oma ya chawo ya sada wase bibia we ma hewi ase ato so obede mu ma hewi mu na asa na jese wodi bibia ma asi producer medical wi mu all the stories in the back or here there be boy for the man in nyam o se di boy for the man so anim okay aja and now ka so bebre ne ma me dey twetwe amfa ma e kira wo ba fabra me to nkra wo do ani tema grasa mai ho and odi ni dwuma fuck out Dr. Mensa Biafro ke obetumi afre no 0243134535 0243134535 and 0557667510 and no WhatsApp 0556667510 wunya WhatsApp number no kasaguso meso kasaguso kwaya ho abrofo sem bia sa wo no waben wo ko kan brofo enya de agi asada wo be fi wo yanko power man aswe na onfa bible no eni dwuma what the bible ni di dwuma wia na afei bibia tuya konkan na ansa na odi dwuma no ma men kan kire sa ebia na wo sofa ni nyaza huhum how and how wo yare ni yehu ne fabre yehu ne fapem yehu ko fa bai sa no abusu ebia na no me bi da onso makofa how bia betum ana wanka so bia bodua ni nyina ne sa huhum bi edi uso wo koda na dwa no abewew enwumu pa nya nwumu ketwa ho ba wia no ko wo ma wa ko homa ebe se wo niam nyina prophet Kingsley Jemfi the power man ono na ebebo no yi honhom sem nyina afiri so bomode se one no ebe som nyame pa wo kina ampaye bedwa fiada o kina ampaye bedwa ewo eye government hospital na chiwa enukom na so ebe bia no ensuo no ewo Mamponten International Power Praise Chapel manso kani agonso oba obehu ye bomode se nyampo kina de odu an bechi benyu hu emfiri mukra fiada bia council ne baso se ne down Mamponten ebe baso bomode aso be friend sisia ne ntwenkomo fre power man sisia ene wasini pa 50 ambedical friend ne no o wa chede soronko de be mamo wasini pa 50 ambe friend to the offices here one no bekasa so for bebre wachira some penny kura gina ha wo nyina be peke course no no wadi nkomo 0500 550 222 0500 550 222 and 0243 99 97 9 says udo o friend na bibi chire wadwena ka chire no 0243 99 97 9 says we a free consultation 0556 94 90 87 0556 94 90 87 or the samana abedwaso or the nku abedwaso or the oil abedwaso pebiato in FM security pointer ubenya bi udia ududom ana utietiam na kodun kan aso de new plus station also pa gawuli obi ena tachiman e Ghana commercial bank na chiriwa aso bra Thomas otompaboa okwa ubenya bi power mine yanko power yeni kan hwe papa di bia na yaba yeni kai enhwe se ye papa ya okasai ne yare no yare no aya huhum
anase yare keke okay ana abeto no papa udino okay said it in the Bible no for Koju mention it no so yare wanti yare na se bebe buku bia so obi na ye no se yare kwa na sa ba enko mense ni fa so bibi wo mpa na se ha na enko buku so ntente bibi koso pa ye misa se ye papa gare onim Koju mensa yare no hu bi okay ye misa Bible no go for papa gare so Koju mensa akobosom so nyare ana wo man yare bi wo hawa mane bia enko ni fa so omfa ne ko ba bia sa busum bia so a enko bonkum so ntente ndi wontua na mo bia sa oluma de na no kan kwa omfa enko busum bia so na fi so yenhwe e bia on se ofa go fie wonema bibiri wiase okay e bia na papa ye odi yo mo ne yawo no odi ye ni me bia ogina ba bia ogun nsem bia na wanante aka e bia na ya obi koso papa no mu na ekotia Koju mensa ye hwe omo go for penny gare se wadwen bi etia Koju mensa ana wanante ba bi kura ka bibi etia ne da se bibi ye na ebe ne da enko ni fa so bibi asa ni won so enko bonkum so papa ya wo mu ya Bible fa fidie ma no ne nkasa e maybe cause papa umodua na so ya wo mu ni nuanu ya wo mi mu apa ya wo ho ne se wa kanokre asase mi si mi de ama o ma a mi gusunsa uti hobby asase ba ku e ton san do prero ro san ma nyame anim ma fa na ko ba bia mi nye boni na so ya wo mi mu kafra ya wo mi mu ade no san o san ko hini ho sase kru ya o san ko hini ho san ko ton bio ade na che se papa ya hwe se asase ho na ye nua Koju mensa wo yare a ana se nye no okay ya hwe se ya asase ho a Bible no kwa for Koju mensa na yare o yare sasa si a waka ho asemi no ho no yare a enko ni fa so enye no ho enko bonkum so tentem no ya no ho problems na ne mu do ha ya ba opani ye nhwe sasa no woni papa kan sikasem bia na bambu na asem ko na di sikasem ba o montemu a ye bi sem bi ba mu a ana ne ehunu aye ka ebetimi a ne ehunu a ye mfansia na asem no anu ye nyina awo ye papa ye hwe ne twato ye papa no se Koju mensa ye no okay ye hwe se Koju mensa na ye papa ne yare for Koju mensa na to no so de papa gale akoba bia na wo ye ne boni bia enko ni fa so bia se ni ho enko bonkum so tente papa mesrabu I was say ye kohwe kwa be fa so a yare no beko mesrabu nenso ansa na no hu enipa ho Bible se ye de akoma mpura kasa egege kese pa wo soro enna bibi wuramu na ye wo ya ebia na bia wa no kan bibi anase omu no yawo no etumi de hawo ebre obi papa mesrew se Koju mensa fomo se den kura hwe nkwala yanim na fache no minim se u efiri wakomem na de che Koju mensa no mpalase tamo kura ana ote nunum kura no hwia se ya yare nbeko papa mati wadaruma mesrew enkase wate na ebia wonte aminu no papa mi kuma mu dia mi di boni senior ma ton sa sina manu o si ma ton manu papa emi di yema ni manu munu ekoyekwa sisi ni manu kasa se o mu papa sase na mi si mi di che wo mu mi ni sase bi che wo mu o mu papa dia aho na ye mi ya sase kru ya o san famichi o hini ho ana woni ni hina za toma papa mbacho sasikruya papa ore ko prof yankona fefu ekira kwa no number to dwana yawo eda so papam yeah ti yesa ekire ni esi just yesi fam na ye head down in the trans na ye kwan a ye befa so e besisi kwadwo ohun beto wate asa so ede ya wonya de amone na sefo ndi nka problem bi eni ho sabi empenisi ani ebo a ekotire ya adekure ya na cheche ne mampam kotre kura ka hom nya ya busu akro
Sabio said, what the idea, check what your men's and I check the match, or they check what your men's. Who was in the major band? Sabis, your men's and Mojo will be out of the mem. Nemum near Papa, Yan say, came for Munyam no mano. Sabia, Nana Gare, Nadia Che. Nels was in the Massey. Ya papa says, and I would not Garo Diache, and don't have better name here. I hope I can't name here. Kafra. Yeah, Papa. Okay, a prophet can say Jamfi Bible no call for you made in a course which I'm pointing government. What's I'm pointing? And I want the other said Tenesi. Bisane. What's now? And no crepa. Oh, quite you my brantem. Yeah, never show more. Never show now. Yeah. I do baby and not prof crime in mobile. If you're not poor, better as a be a mefre. Some penny na more positive you are Kenny Pabese. Not just a yas and get to so. For more day pass, Yame Mamu Bab, Sanam Hofu Pocheria, Ewiase I had Renyama Bebiase. Yeah. And Yabobe brain in them. One name the Sabi, Ebia who you be he quack. Yeah. Who will be you call? Ebi o kasa bia timi kasa sabi wati kokra wa ohun obi ahin wo kwase ya hwene tikotin TV wo so nkan no David eti wiase mesrew nipa ho ahin kobo ho bai se be ya tumi bi be kata ho na obonsam ma bombo no so no oto na tumi na je ye hia ho bambo furniture prophet King Sejam Fiaso enti wo chana de woman said you betu na mo asi wo de brade be fie so abo no wo how bi afabra abebrese ne abobu die woni da so asa sunsuma wade odwuma nkoyi nkrata asem ba bona ye bisi basa ade obi ton ye yiye nko ton ye yi obi ya de koro na bi wo nchen ho ono de koso de nkoso ye yi wo betrika wa ene wo ye bibi enye yi kan na kan na abo busua no dwetiri ni sika nyina wonsem ne firi ba ene ya je wonsem sade amoni monyam asa de nsanom bi ato so atwere yade anane me bi nkoyi a metum nsa frese china metenase enyo hu mfrim mo hawo ne amane ne abebrese da won so ntina metenase na minim se awurade be fa me so aboawo ama won so anya wasomdwe wo china empire bokasi brabi na aba be hu de awurade nam na ko aso eye anopa na yetenase ye cancel e de twero se no hwehwe nsem bie mu na ye wie nso e de empire bona to aso ye pon so hwe obi ya kotu galamse no omumra je omu de mani abrepa omumra no mehwem sa asase na ekoso ti se bibi che ho ye benya bia na ye nya bi behwem aware na aware akonto na utuo anamu bia utuo bia konna ko hwehwemu ansa na wiase na hokwo de ya kura na omu amse godu ofie no amafo bu omu papa amafo do ofie no amafo bu omu amafo sika omu bo omu keka ya je firi omu nsem no ma me entena ho mo bi medada ma giskani ko na omu giskani wi ayam pese wa bi asudro aka to so ko pekra matuntum hwe ni mu kokofa ne omu jane ade wa mo spray so anasa lavender omu ane ton na minim se omu de chemical bi guma no ma catch se koto na de free baby ba wunu fie na abo hey, crofo ya sa. Ya yi niema bebre free ya dem ho. Go du pa na o ye dem ano. Kai kura go see view. A prophet King Sejam am Ponte Government Hospital na midi djuma. Me number is 0243 99 97 96 0243 99 97 96 and 0500 550 222 0500 550 222 and 0556 94 90 87 0556 94 90 87 ochina no pa no nwotwe ni ahya ase metum za faso obi amra na dwede ofago bia nto aso yenu pato ofia my uncle pato no fana dwen kire na mfa ne aka ma frɛ for 03 2208358 03 2208358 83584 pato ava masa ene ukrum fo na beso ka ukrum kaza ava chibe kare ni bi ntra ava ori bibi binim he ze ya sta baga na yi ho Mr. Zabwa o show de abani message so help ja o ze bin chia papa so baro nti Mr. Zabwa so chia pa ova mbapa no mo ensemi abai me ade ba kwa de bia be ka se meje Bible no kwa for prophet King Sejam fi megini di no Ewiase nye bibia na me de megidi nye bia so na obisa mema ho mu aye MC ni anu bebru abruchira if you ti mehwe be kura meti ka no ahwa ama omo ye be kubukum na yampa nye se bia betene video so yes ye frank crofo na se eton bibia ma obi bet papa to obi aye adwuma pesca bet we ti ka se pato unti me ya ma also obisa aye papa panyin no sen
on the unfunding ko baby a beya wonimu but Bible no so de diwa Bible ne kyerɛ sɛ papa na ya wonimu it is a Bible na ebi papa no bɛka sɛ oh me modua me de wi ni me mu so what I say but at the moment na o di ya on de aye adwuma intimi de me de bia me ka me sinya ba bia na me ko intimi ni me nua ka yadu papa yensi ni from bet mesre se de of wa ba mu no me wogidie se ya ga se papa ye nana onyi bibia mfiri ni mu ana wo kan wo hwe nkura ye omuti wen enei se wo de wonya ne hwe kura na papa se de ositi wo ne yare obi abekọ asamando na se ne yare de ne ko ne ye boy papa din se ya odie na ewo mu no ana ama we ya ba na e papa wo kan se nipa wu na echina no obon enti mogidie se ye free akọ na Bible papa prophet Kingsley Jemfi mo kan wi die papa be jim am ye papa so no ebenya na yaresa Miss B so chia me Mr. Michael Ankoma so chia Kofi Boga Arena Ban ene ma Felicia omnyina wo Kofi ofa abuchefo ne don so me na mo kra me yeah amane edu bia so ne se be chia bi de me nchia bi na ja akon so be sra ne akra nana Adama, bɛhwɛ sɛ deɛ makɔkora wo mpɔkutie bɛndɛ ɛyɛ me papa no mmienu Kofi ne Kofi ade so ane so nso agya na twa sɛ ɛnɛ nso no kwan biara so no sɛbi mpani so wotwam wɔ ɔdɔfo fie ana na fikyire no amfa ama nadwo anaasɛ akyea na nyama mdɛ nana mpakyɛw ɛyɛ nana amoako na jesi amoako na jesi oye hwidiem ehene na yi no ho ensehye wada amakora we de wa ba na da for me no krepa otumfo brempo na jesi amoako adabo miwra okwakura na abusua etna se ne nananom ntutuye no adwo brada be ye di animu ya brada ya ene be yi akokura ba fie okay na kuada ye de na tumpa ti obedam pem dot ye ne ye we nya ye na nkasa we dot ye to obedam pem ye kuada no ne juada so no ya wada be ye avusum ama na nwumire no ananadwo no ye kopa de na ko nananom eho wo bem akoka wo mo ho na ja ade akia de nto aso no so ya de ahyehyɛ so ti na oba hyehyɛ no eno no na ayasem kese pa brichi kese pa na above video man na meni misɛ sabri bretu abusua wasantima mu nyina no titru yewura otikra we ne brawi so na santen setu nyam kese a otoso mienu ne brempo pa na da hoyi na fe yewura ana miwura adisi poku champagne ono so ne fekuo mu baako en wakuri ti chese asantima mu de asem kese pa na asi ti mafasa kwanya we so ama hudie man nyina yakọ ma hudie man nyina yakọ ene hyeden na se efrin ne kopem za kokura be kwakura na se yewura de ne be kọ ba mu no anya sem ketwa kura e man fa prophet is a jump number no to dwa biom na fe yem fa frɛ for no 0500550222 0500550222 and 0243999796 0243999796 na 0556949087 0556949087 after for the amunya ntaupa hello udi ni baby akasa fremina Kofi Majo ojuane ne neso Majo Over information center jamasi chichefu nyireti nyakopo wishiramo ye papa ya die ba ko pe no sin kole munye mo de mon kase o na dia dia na mamo ti na munye munshira ye na munye ma papa yi hunto no ye papa nkola na ti ase ja bibia fa cha o mwate o wa ni makra baba medaze pa mi ofa hello Kofi ba jo yan korententen wadaroma aba Kofi medaze kakra American na so ba Kofi de wi ati je komo jano me papa on se mo bo no so di yawo ni mo parce que onyi bibie le mo na mo fa ye tu mi je nya be ma no be ya sha me da se ye da se pass up ye ni teme ko power special seba clinic ye ma me akosua adua ya ye fa no oti amen prophet Kingsley Jemfi every na me so the oil dey on so bia bedwa so power spiritual protection oil a edituma na edwuma e bono e bra adwen so
also bana beji oil bi na so de kobo ho ban so wa bruchire wa control mu Cote d'Ivoire Nigeria South Africa any country wa ohia bambo bia no betima beji oil bi especially obi a no me da so e Friday bit se case na ibu we di abusuan so obi won so di wa uni pa no so ohia sa de we bi so de bidware 14 days we dware do won so mu dware ene nkyene abodi ni bi dware pe yare di kuro nyina ba bedwane niam Bible mu nsem ene niam tumi wo mu yakenkan egu so ene dey oil aboban na nyame na maso na mji adanse tumi za for say wo Ghana ha wo aburuchire wo akontu mu ne o mamman so a soma obi na wo mara nhyira FM oba ne sabeka bi anase Accra Agauli ho new plan station wo sabeka bi anatechi mai Thomas on sabe can be and a Kumasi out the frame number they go on my number so go screen as a frame maybe I'll meet me up studio bro or Canada or UK or US or Germany any country I will be an over frame here me and Krano do sika no be account a bit more post any money mudi or pay be a bit me post bro me was some money wa bit more post studio bro and I me cream no so and also probably bit my post to the umbrella and also spiritual criminals in it here. Nina upe bia on sabit my can na rade na so power Jennifer ho die me da wase rade kan ho so team na weba we pe bia ko bo ho ban na oye nhira entam mo bon sam fa ho je hana manis and bia say yi ho onam fo no manuanom mu abusuan mu unim ne ekoso uhia bambo yente bia na bit ni so fo na kosia enti uhia attempts ni bia so bit me wish na abo ho ban oye nhira so ne me ye rade kan bye bye. Amen. A prophet can see Jenfi. Everybody na me so the oil in one so be a bedja so a power spiritual protection oil. I did to manage juma e bono. A bra green so. Also bana beji oil bi. Now so the kobo home by so wa bruchi wa control mu Cote d'Ivoire Nigeria South Africa any country wa ohia bambo bia no betima beji oil bi especially obi a no me down so e Friday bit se case. Na ibu we di abusuan so obi won so di wa uni pa no so ohia sa de we bi so de bidware 14 days we dware do won so mu dware ene nkyene abodi ni bi dware pe yare di kuro nyina ba bidwane niam Bible mu nsem ene niam tumi wo mu yakenkan egu so ene dey oil aboban na nyame na maso na mji adanse tumi za for say wo Ghana ha wo aburuchire wo akontu mu ne o mamman so a soma obi na wo mara nhyira FM oba ne sabeka bi anase Accra Agauli ho new plan station wo sabeka bi anatechi mai Thomas on sabeka bi and a Kumasi out the frame number they go on my number so go screen as a frame maybe I'll meet me up studio bro or Canada or UK or US or Germany any country I will be an over frame here me and Krano do sika no be account a bit more post to any money mudi o pe bia a bit me post bro me was some money wa bit more post to the bro na me wo cream no so and also probably bit my post to the umbrella and also spiritual criminals in it here. Nina upe bia on sabit my can na rade na so power Jennifer ho die me da wase rade kan ho so team na weba we pe bia ko bo ho ban na oye nhira entam mo bon sam fa ho je hana manis and bia say yi ho onam fo no manuanom mu abusuan mu unim ne ekoso uhia bambo yente bia na bit ni so fo na kosia enti uhia attempts ni bia so bit me wish na abo ho ban oye nhira so ne me ye rade kan bye bye. Amen. A prophet can see Jenfi. Everybody na me so the oil in one so be a bedja so a power spiritual protection oil. I did to manage juma e bono.